Kalang kadang vita me la solam bang metat nitum sini lo kedam tang dak hamrena lem song meten nitum hori sai ta tek long lo la bang e jase me pet dak technical la sudah do la pen sang bang ke mane sang beldet le poisa ke longi la po atau asang ke longi balik beldet se asang na le setame le tuma muni tumbang ke je high loving ben bang po bosa ceman lok je pini bang asang long nang po setame sorkar long ka pathik bang nang li yong si mo che klo phan no jong si post mission bel onde bete nang li farman long bang ke sorkar long bang ke ai sap pa beda ti la si ele tuma bang dak si ni misunderstanding do yo ne ben si huri sai ti lo ala se ap frang se bang ele tum ka do betame tuma rong ru sor phan ke thane bang nang le tum asang pon pita i post mission long ber pen mo che klo phan itum sang ai sap kam pili phan bangai ilitum than pon nai abang he na jong litum gado weta theklong from chief minister mo heta ningi lo december che gluta sang long la pen january da tarik sipen tarik ke ang bo se sang long pulak bangan ha jong litum chief minister hin pen sipang dak pon la se la so teng pen long por la pen la sang long de lo pen nan bang la reson card do tum an phan bangai uruno doi tamini tum ki pipon eje phan che sek pon lo la pen ki pitang da do bom lo la pen uruno doi pom jasemet pen non social media no lom nili phan tam penang position song tum nang tok lo se ta la bang totally angkur ka velam la pen nili normat pini dak si dolang la pen nona mat ke rong surong bot pen ta nili phan joga hemme jang re ta phunang kuri re je nili uruno do phom long de pa bangke samya jahak opposition dambang pulo je mec et singrong phara bangke bjp alam ka pe the ta ko manne ko pine mula se lahoya bang alang letum aphlc dambang ta chok che dedi lason rat phan kapa mang hu bangke leader ka chekrong dambang chok che nelen pen pui bang nang letum nyong si kama thaja kong dolo bote ground reality bang langdam pensi social media long bang pang dang ni kali pote karbia khe tum kon ma ka prang ni bang prang thek the ji la sinon bang he dak so cheng long tame uruno doi le puno reson card le puno ko an ma pineng ba ni tuma phom mata dor phom dolang la pen pipon bom lo pen non ma gani le phan thang mata rong pen jesme pet uruno doi beneficiary le puno reson card beneficiary le puno alang le tuma ka siksa kalam nili phan lama palele ancho nang litum yong si lo ke than ning hang polorang te ladak kipian number long contact na all assam pen jenglok ta ka amri ele constituency aparmanda akimi ration card keron yidak hamren reng bohom odriram hollong si badubon lo si amri ele aparman ke ration card total ke 2275 akimi lo non ke sanction la pen ke 15173 lo sera pini lada keron abang ke 722 beneficiaries ke 3277 beneficiaries tumpan si pini dak ron lo amri ele aparmat lage national food security ain ateng ituma bharat sarkar narendra modi ke japo na sarkar si labakso ration card akimi aprang mp election ahur aprang da ronlong lo seda mane non itum asam long ke penangan ako scrutiny pa me apike ako tutulo lasi itum pini da lahai akimi ako ron tulung lo pini kilong lila none ako kaduga panda already mane eri ready lo ration card bang ready tang lo la metang homosti long si msc homosti wise ron ko karon ladake kaduga panle ladak se ron lobolote apor na kogia pa ne la hadak metang homosti long si ron amren rong su ya lam lo seta alang li mane dilli se dulu session gitu akor se alang li wang oni de tamasi itum dulu karbiang lo autonomous council la em mongol sing timong benceng lo obijit kru msc pende sojeng msc itu rongpar sangu itu dak dulu la bendela state bendela district commissioner dulu